Ćao i veliki pozdrav, moje ime je Miloš i krećemo odmah da radimo. Ovako danas imam jedan veoma zanimljiv i važan tutorial, a to je naučit će vas kako da koristite Mid-Side IQ Processing. Sad ako bi neko pitao šta je to, to je znači da ispolirate vašu pesmu izmiksovanu malo pred masterovanje, znači ako šaljete nekome, ili ne mora samo pesmu, možete još neke, ako ste isprebacivali neke vokale u te stem fajlove, pa i njih možete da, ili tako, druge instrumente. Sad da ne bi dužili, evo, objasnit ću vam ovdje cijela ta, da kažemo, deo koji sam radio za neki intro pesma. I sada, znači, treba da prebacimo ovo u mikser, ovu, da kažemo, pesmu isečak iz playliste. Ovako idemo, znači ovdje smo markirali, desni klik, channel routing, root list track i ovako. Ovo ćemo da preimenujemo F2 na mid, znači da budu to srednje frekvencije, srednji, znači, signal. I ovo ćemo side, znači to su frekvencije sa strane. I naravno, stavit ćemo stereo kao neki predmaster. Nisam napisao. Evo ovako. Sada ovaj mid. Treba levi klikom na stereo i ovako signal smo mu preusmerili u stereo. A odavde da ne ide u master. Znači da bi ovaj stereo bio kao neki predmaster i sav signal ide u njega, a on je naravno povezan sa masterom. Mid, dobro. Sljedeće što odete na ovaj side, ali naravno prvo kliknete levi klik na mid i desni klik na side i side chain to this track. Evo ovako. Side, odete ovdje i kliknete isto da preusmerite u stereo i sada sve ide u stereo. Ovdje je ovaj kanal. Ovako, na mid odete i ubacite sljedeći efekt, a to je Fruity Stereo Shaper. I kada se otvori ovaj shaper, odete desni klik i mid a side splitter. I ovako, sad ćete da čujete. Ako se ne pojavi ovdje signal, onda samo pomerite ovdje, znači za jedan, pošto je jedan samo udaljen od ovoga ovdje signala, od ovog mida je znači samo udaljen ovaj sad za jedan ovaj, da kažemo. I ovdje samo jedinicu stavite i sada ćete čuti kako zvuče signali, evo ga, srednji. Sad čujete samo ove sa strane signale. Sad čujete samo sredinu signala. Znači sa strane signala. I sada, ima još jedan, da kažemo, način ovdje. Sad ću vam pokazati. Ok, prelazimo na drugi dio tutoriala. To je drugi način kako možete da uradite Mid-Side IQ Processing. Tako, isto, znači ide kao i prvi, ubacite ovo u mikser. Sad ćemo da ga nađemo, obeležili smo ga gore, sad ćemo root ovdje. Evo ovako. Ovdje sada treba da ubacite patcher. Evo ga, patcher. Evo ovako. Sada odete desni klik i mid-side, evo ga. I sada odete na ovaj map, ovdje. Evo ovako. Evo ovako, ovo treba zamijeniti s onim IQ filtrom. Evo ovako, idemo delete, add plugin, effect, open plugin picker. Ćemo da nađemo. Dynamics, filter, evo ga. I sad samo rename, stavimo mid, ovako levim klikom povežemo iz ove tačkice u ovu, i iz ove u ovu, i isto uradimo isti princip na ovaj. Ovdje. Izbrišemo ga pa add plugin, open plugin picker, idemo na filter, IQ, isto obeležimo. Evo ovako. I ovdje sada rename. Ovdje nek bude side. Znači to su one frekvencije sa strane. I sad ćemo čuti kako to zvuči. Samo da uradimo. Znači odemo prvo dva puta kliknemo levi klik na ovaj mid. Odemo desni klik na ovo type. High pass. Pa onda desni klik order gently. Samo čujete kako to zvuči. Sad se čuju samo sa strane frekvencije.
celokupno. Sad odemo na side, isto taj fazon. Znači uradimo high pass, gently, sad ćete čuti samo u sredini, a ove sa strane ćemo pomeriti frekvencije. Ove sa strane se samo čuju. Čujemo samo sa strane. Ovo su... I za dalje to već je na vama kako ćete da pomerate ovaj filter, ovaj IQ, šta ćete da zasecate, koje frekvencije da odstranjujete, to je na vašem miksu. Ja ništa nisam sad ovdje nešto miksao, čisto sam teo da vam pokažem primjer kako taj mid-side IQ procession. Znači, to je to što se tiče ovoga tutoriala. Ovo je jedna, što kažu, tajni produkcije koji baš ne pokazuju redovno, ali ja sam pokazao, tako imat ćete pa vežbajte i zezajte se s ovim. Veliki pozdrav, ćao!